Kajing pule naga gospel o Mateus kalanong gabakat kandai kadakot ar peulai hadu lai peu. Ha kata kapor u Jisu ulaong hakisanran jong u. Shisha nga ong hapi kan long gaba ya ubarius pa banrung hakahima beneng. Nga ong biang hapi ka kamsuk ya ka ut banrung lengba itliu ternia ban yau barius pa banrung hakahima ublay. Haba kisanran kilayok sngaw yakane ki lalengo ngany ki yaong. Te mano bala ban lait im Henry u Jisu ulapay tlip yaki bat ulaong haki. Bat kibriw kane kalong kabamla long. Henry bat ublay ki ay baro kilong kibala suda. Te u Petrus ulakam ktin. Hakmi ngila no ya ki ay baro bat ngila ya bot ya me te ngin ya ayu. U Jisu ulaong haki. Shisha nga ong hapi. Ha kajuk batmay haba ukho nubriw unsyang hakaket badan buram jang u. Mapi kibala ya bot ya nga. Piro pensyang hakakat arket. Ban bishar ya kikat arjaj Israel. Badjaru bala no ya laki yang kisem. Ne ya ki men ki para. Shenrang ne kentay. Ne ya la ukpa. Ne ya la kakmi. Ne ya la ki kun. Ne ki lengka ki risay. Naga benta jonga. Un yo pediang shispa sya. Bad un yo kenti. Ya kajing bam jukut. Henry bon ki banengkong kin salong kado bat ki bakado kin salong nengkong. Ka gospel utray.